Pemerintah Kabupaten Buleleng serta Temur Saha nangiang pariwisata ring Bali Utara. Sekadi antuk pemargin tetamian budaya merupa sampi gerumbungan. Parikrama puniki keabtiang Presiden incapang pengerauh para wisatawan. Sampai gerumbungan wantah pindah kesesolahan sane kelaksanayang para petani sesampuni puput nekapin carit ipune. Yening ring Kabupaten Jembrana wenten Makepung Kabupaten Buleleng medue sampai gerumbungan sane kaabtiang Presiden ngedautin manah wisatawan rauh ke Buleleng. Sampai irike kegantungin antuk gerumbungan. Sampai saha sane ngemunggahin sampai gerumbungan puniki mejanten sampun sering latihan. Kadis Budpar Buleleng Nyoman Sutrisna Maosang pikedah para petani ngamiletin lomba sampi gerumbungan sayad ageng. Tetamian anak lingsir sekadi puniki keabtiang mangdenenten kantos ical napi malih presiden keanggen hiburan wiaden incapang pengerah wisatawan ring Bali Utara. Dari masing-masing sapi. Jadi yang paling utama kan pertama beradaptasi sapinya dengan situasi lapangan ya. Dengan kondisi seperti ini gimana beli dengan panas seperti ini bertahan nggak? Itu sebenarnya terpengaruh ya ada kan. Ini udah berapa lama berarti seperti ini? Oh ini kalau saya sih sudah lama sekali gitu dari tahun 90-an ya. Sudah memasuki sini. Artinya tahu dah sebelum sapi ini ya? Ya saya sebut bisnisnya. Tetamian budaya puniki kasolahang ring ajeng penyatusan wisatawan sane pindah ke pamilet sele Indonesia ring pemargin Lovina Festival warse kali tali plekutus. Makudang-udang wisatawan taler ngangken yening seneng nonton kesenian puniki. Festival was happening. We just wanted to come to Lovina because we heard so many good things about it, and we love it. We want to come back. Yeah, so I think this is a great festival that they should have again. Yeah. How long you live in Lovina? We've been in Lovina for 3 days. 3 days. Yes, 3 dadays. Yening ring widang tiosan wantah mabecat-becatan nanging sampi gerumbungan ring Buleleng wantah nutamayang pejalan sampi. Sampi sane mapikolih wantah sane mejalan beneng ke arep tengek ipun nenten nguntul saha tindakan batisne mangga adung. Komang Yuda, Bali TV.